आजादी का अमृत महोत्सव। खा नोंपोक एशिया लमदमदा पिकतकना मगुल साउना मसेक मंगाल गलोइनना मणिपुर सही लिसिंग कया निंग तंब लैबाक कोइना पालखी मिसिंग यामजद्रबसु अखोइगी इपा इपुसिंग युमथोंगी नुपा खुदिंगमक लैबाकी दायित्व लैरब लानमी अममम ओइना संगुत्तुना खोंगथांग कयादा युमलोनब लैबाकसिंगना लांदारकप मतमदा अखोइगी निंग तंब ngaktuna लाखी मैतैगी हौरकङैदगी लोइनरक्लबा सा लानगी महै थांगता सरित सरात चनजोंग मांगजोंग अमसुंग सगोल थौबगी हैसिंगबा कयाना मतम मदुगी मैतै लानमीसिंग मतमदुगी मालेमगी थोइदोकना हैसिंगलबा लानमीसिंगी मनुंग चलम्मी मधुमक्तना मिसिंग यामखिद्रबा लैबाक असिगी लानमीसिंगना यक्नबसिंगना लांदारकप कया थौना फनमदी हैसिंगना माइरोंग यादुना अखोइगी निंग तंबबु कंजबा ngamखी लैबाक असिना निंग तमलकपा सही हुमपुत्रा मंगा सुरक्प थौरम आजादी का अमृत महोत्सव कुमारी लेनना आकाशवाणी इम्फालगी पाउ कांगबुना नोंमाइजिंग नुमित खुदिंगी लेप्तना संदोकचरिबा अथौब इपा इपुसिंगी वारीदा ngasi पुदुना लाक्चरी मणिपुरगी अथौब लानमी ताबुंगबा लैश्राबागी वारी। आजादी का अमृत महोत्सव। मणिपुर सही कया लिसांग सिटना निंग तंब लैबाक ओइना पालखिबा मालेमगी अरीब लैबाकसिंगी मनुंगदा अमनी पुआरी की तांकक कयादा मणिपुर की निंग तंबद सिंगनरक्किब थेनखांग कयादा अखोइगी अथौब इपा इपुसिंगना मरैबाक की निंग तंब ngaknabagidamak थवाई फाउब पामुब लैतना कथोक्की अदुंगै सही तरेत खुंताकप मतमदा मणिपुर की निंग तंब हंजिन हन्ननब होनबदा महाराज गंभीर सिंह नरसिंह अमदी हिराचंद्रन सिंह बाथौबसिंगना उठखिबा थौना लिंगजेन निंगहन्नदना यक्नबग मायोंग याखिबसिंग ngasi फाउब सकना सोनरी मालेमद नुमित तादे हाइनरिबा लैबाक कयाबु लोइ चलकपगी मयाई कारब ब्रिटिश सिंह मायोकनबदा माई लैदुना चेनखिद्रबा मणिपुर इमागी मपारी कयाबु ngasiगी मिरोलना अदुमक निंगसिंगदुना लैरी इंग कुमजाले सिंह मसनिपान मरफुतरामाथोइगी मणिपुर की निंग तंबगी अरोइबा हाक्थेंगना बलानफमदा पौना चिंगलेन सना हैरांग खोंगजा सेंगोई सना याउना अथौब कयाना थवाई कतकी इंग कुमजा लिसिंग मचनिपान मरफुतरामाथोइद सोनखिबा एंग्लो मणिपुरी लांदा मितै अथौब कयाना ममा लैबाकी निंग तंब ngaknanabagidamak ब्रिटिश का अकन ममोंगदा लान सोनखी लान अदुदा ताबुंगबा लैश्रबाना लानमी अमा ओइबत नतना कबिराज अमा ओइना लांदा असोक अपन नंगलब लानमी सिंग लायेंगबदा अचौब थौदांग यारम्मी मसिगी मतांगदा महाकी मसुनुपा मयांग इम्फाल थाना मयाई लैकाइदगी लाइसम सांतो सिंगना अथौबा सिगी ngallingei पुनसिगी वारी लीरदुना आकाशवाणी इम्फालगी इपाउ कांगबुदा असुमना हाई इबदो लाइसम तबुंगबा असि इंगसुक लिसिंग अमगा चनिपान हुमफुदा मयांग इम्फाल थाना मयाई लैकाइदा पोखी अपोकपगी मामिंगना लाइसम गोपाल कौई मसिन मनाव तरेट की मनुंगदा इबदो तबुंगबना ख्वाइदगी अहन्नी आंगांग ओरिंगदगी हौना इबदो तबुंगबा असि लैकाइगे होमिन कामिना सिंगी मरक्ता थोइदोक हेंदोकना हाइसिंगबा मियोय ओइरखी हाइना अहलमनसिंगना अखोइदा वारी लिबिरमी मतमदुगी चनबी मणिपुरगी निपा अमना हाइफम थोकपा थांगता सगोन कांगजै निंगथिना हाइ असिता सुनतना मापा इबुंगो गोपाना पांजी अमदी कविराज के सिंफम पाइरम मनम मरम ओतुना इबुदो तबुंगबासु इस्लाम असिदा निंगथिना खंग है हाइना हाइबिरमी मासागी चही ट्राइमफान सुरकपतगी साना कोनुंगना खंगलबा मणिपुर की सिपाही असंगबा लानमी अमा ओइबा फंगजखिरमी इंग सोक लिसिंग अमगा चनिपान मरफुतरामाथोइदा थोखिबा मणिपुरगा ब्रिटिशका सोंगनखिबा लंजाव अदुदा इबुदो तबुंगबा लैसाबसु तामु माइकैदगी लाकपा ब्रिटिशसिंगा सोंगनखिबा लानफमसिंगदा लानमी अमा ओइजरगसु कबिराज ओइना सरुक याखी हाइना ताकपिरमी ngasi sahi chama kunthra mathogi mamang da thokhiba British India government amadi maning tamjaba Manipur ga sonakhiba Anglo Manipuri lanjaw aduda picture abasu Manipur gi thauna pharbalan mi lising mangana mathongna maringjal phudoktuna
मरैबाकी निंग तंबबु ngaknanaba soknakiba lanphamsing aduda mathwai katkraba amadi British singna phagatlaga kasum sangda thamjinbikiba Manipur gi wangmada loi oina thadokpikiba kaya ngasigi mirolna khangbidana leiriba singi marakta tabungba laisrabasu amani ing kumjali sing machanipan marputara mathoi gi March ki tang kunmari gi anganba ayukta British ki lanmi singna hural lalongda Jobrasti Kendrajit Phananaba Manipur gi konung kanglada landa silakpada maithiraba British singi officer manga amadi Gurkha lanmi bengun khongba ama yauna kangla sa mamangda manga kaktuna hatkhi masigi matung tarakpada Kulasandra Maharajna March ki tang kun manga ing kumjali sing machanipan marputara mathoida British ki mathakta lan tawre haina lauthokpadagi tabungba laisraba sana konungi asangba lanmi ama oina top garota lerakhi Manipur ki lanmi sing kangbu semduna maikei ahumdagi British na landa salakliba dubu lanthengna bagi sindokpada tabungba laisrabasu tamu maikeida lanchatkiba singi kangbu da yaukhi March ki tang kun mangada Manipur ki lanmi singna maithiraba British ki lanmi singbu Manipur ki ngamkhai gi wangmada tanthoknaba maikei ahum awang nongsup amasung kha mairam sing asida lan tankhi March ki tang kun mari gi ahingda Langthaban British cantonment gi Jamadar Birbal Nagarkati gi makhada chenkhiba Gurkha Light Infantry gi sipai kunthra manga adu tha adugi tang kuntaret ki ayukta tamu gi British military camp ta thunglammi amasung makhoina Manipur da thokleba thodok wathok singdugi e pausing maru oina Mr Quinton na singba British officer manga Manipuri singi makhut chankhre tasengbadi Gurkha lanmi sing aduna officer manga adu manga kaktuna hatkhi habasi khangkhidre aduna camp commander Lieutenant General Grant Manipuri singi makhut chankhre haina pau tamki madudagi General Grant na mahaki mathak thongba officer singda pau piramlaga mahak masabuna khudak tumaktada magi makhada leiba Gurkha sipai yankhai amasung lanjelakpa Jamadar Nagar Katiga loinarakpa sipai kunthra manga dudagi kunthra puraga Manipur chatuna Manipuri singi lanpha oikraba makhoigi officer manga adu kanba ngambra yengba chatnanaba permission lauraga tamudagi thadugi tang kunipandagi Manipur tamna khongsa lakhi mahakna piramliba pau adu Burma-dagi Bharat ki Governor General da makhoina haubu lalhaudubu Manipur na haubu lalhau oina pishinki hairiba pau ase Bharat ki Governor General na English sing machanipan marputara mathoigi March ki tang kunmapan gi ahingda Nainital da lairingaida Manipur da khutthoknaba masung British officer sing phakibagi pau phanglammi pau ase Governor General asina magi Kumaun ching da chatkadaba khongchat adu kakthatlaga Simla da thuna halaklaga makhoigi Administrative Supreme Council gi athubu meeting ama kauduna Manipur da maikei ahum awangina Kohima nongpok mairongina tamu amasung nongchupkina Silchar lomdagi landana buwarep lauki masigidamakta March thaduma ki tang kunmapan amasung kunthra lanmi gi lalup semnanaba yathang supiki aduga British India government na March ki tang kunthra mathoida Manipur gi mathakta lan tawre haina lauthokki aduga semkreba lanmi gi lalup singadu April gi ahan ma chayol-dagi Manipur da sangchinaba yathang supikirami pirakleba yathangi matung inna Silchar kalamgina Lieutenant Colonel R.S. Rennick na lusingduna April gi tang manga dagi Manipur tamna sangsilakhi Kohima kalamgina Manipur Field Force ki Overall Commander Major General Ice Collet na lusingduna April kundagi khongcha lakhi aduga tamu kalamgina Lieutenant General Grant na lusingki Kohima kalamgina Mayang Khang Karong Silchar kalamgina Laimaton Laimatak Lamangdong aduga tamu kalamgina Tengnopal Thawal athokpam Kakching amadi Khongjomda Manipur amasung British singi marakta akan balan choknaki khwaidagi misi mina nangki balan phamsu tamu kalamgi kha mairamgi lan phamsing asina oiki amasung Khongjomna aroi balan pham oiduna Manipur British ki makha ponki lanmi amadi khulai masing yamjadaba Manipur ga shakti leraba British ki khulai matik chana pairaba lanmi singduga maithiragani khangna lanpham singaduda mayok nakhiba Manipur gi asangba lanmi singi manungda mayang Imphal dagi tabungba laisrabasu Manipur gi asangba lanmi oibatanatana Kabiras ama oina mama leibaki ning tambu ngaknanabagi lanphamda achaubu thodang lorongki Manipur British ki makutta maithiraba matung British India government na Manipur gi ningthau Kulasandra yauna Manipur gi athaubu kulhumdoi kala pani de loi thabiki
अदुगा मसागी सही तरा तरत ngairiba जिला ngambabuna सिलेट लोई थाखी जुबराज तिकेंद्रजित थंगाल जनरल सुबेदार निरंजन चाराई थंगाल अमदी पुखरंब कजावुना मंगक थौरी थुदुन हाटपीखी मणिपुर के थौब कयामना कशुम संग थमजिंदुना अवाब कया खंगनकी कयामना ब्रिटिश की मखुट चंद्रंगैदा मणिपुर थादोक्तुना चेनकी कयामना सकचु लोतुना युमनाक छगै ओंदुना लोजिंग लोयाद पुंसी लेनकी असिदसु नतना मणिपुर की अथौब कयाबु मखोइगी मथक्ता लान हौ ए अमसुंग मखोइगी ऑफिसर मंगा हाटपद चेनई हाइदुना कशुम संग थमजिनबिबत नतना लौरी युमफम इंखोल माल सांग पुमनमक मतपीरगा ब्रिटिश की रिजर्व प्लान ओंथोकी मफमदुदा लैरम मियोइसिंगना मीगिदा सैदांगदुना पुंसी लेलकपगी पेंदब वारी कयासु लैतब नत्ते एंग्लो मणिपुरी लंजाव लोयरब मतुंग ताबुंगबा लैश्रबा महाकी मयांग इम्फाल थानागी मयुम अदुदा मागी लोइनबी अमदी मसानुपा अमा मसानुपी मरीग पुन्न लैरक्खी मसिगी मतंगदा लैश्राबा ताबुंगबा मेमोरियल ट्रस्ट की एग्जीक्यूटिव मेंबर मयांग लंबा मेरिनाना असुमना हाई एंग्लो मणिपुर लांजाव लोयरबा मतुंग इबुदौ ताबुंगबा लैश्राबा महाकी मयांग इम्फाल थानागी मयुम मसिदा मागी लोइनबी अमदी मचानुपा अमा मचानुपी मरीग पुन्न लैरक्खी मतमदो ब्रिटिश सेंगना लान यावरुबा कया थिगतुना फागतपगी मतमनी इंग सोक लिसिंग अमगा चानिपान मौद्रागा माथोइगी मे थागी अरोइब चयोलदा ब्रिटिश लानमीना मयुमदा लाक्तुना इबुदौ ताबुंगबबु फागतखी अदुगा कैसुम संगदा थमजिनबिखी कैसुम संगदा ब्रिटिश की मियोत मिने कया खांगलक्की सन इरोइना तौगदब थबक कोलो उंगदुना हंगाम थाव सुंगबा साजै थादुना फादोक सिंगबु होइदोकलगा उरिपोक कांगचोप लंबी सेमहनखी ब्रिटिश सिफाइगम मुक्ना साना हल्लगा ngamlabadi thadok pigani haiduna hairaga thadok pidaba asina chingba awaba kaya kaisum sangda khangluraba matung phadok ki matam loiraduna thorakhi masagi chahi humudraga nipalda ibudau tabungba laisraba mayang imphal thanagi mayum asida aroiba yahiptan ki Anglo Manipuri lanjao asida yaukhiba Manipuri gi lanmi lising manga adugi manungda sikhiba kaya awafamda takiba amadi loi thakiba kaya singasi ngasigi mirol aikhoina ngasimak khara khaktamak sakhangli aduk yamkhraba Manipur gi athauba sing adugi khongul limin nasi thidok minasi amasung makoibu ikai khumnabi si haina nolukna Manipur gi miyamda haijari अखोई अथौब इपा इपू कया की थौनालिंग जनमदी कठोकपगी फजरब फिदमना मणिपुरना चही लिसिंग कया निंग तंब लेबाक कोइना पानबा ngamlakhi matam adugi ipa ipu singi wakhalda pumnamakhtagi leibaki oibu wafamna khwaidigi maru oina lauki maram asimakna manipurda landarak playback singbu thauna phana mayokna duna lanphamda thawai phawbu thadok ngamki makhoi fazaraba phidam ngasigi masa masu ohori bai khoina ngakna satpa haibasi chen phadraba ithaudang ama oiri laibaki amadi miyam gidamakni haina thorakliba ngasigi lusingba singna thauna pharaba maribak gidamak kathokiba ipa ipu singadugi tamjaningai oiraba awangba phidam adu ngakna chatlabadi ngasigi manipur su malemgi mamangda hena masek mangal thokpa thoidok hendokna saukhatpa lamdam ama oiba ngamgani haibasi पुवारी की अथौब इपा इपू सिंह चल्लिब पाउखोंग अमनी आजादी का अमृत महोत्सव मतांग असिदा आकाशवाणी इम्फाल की इपाउ कांगपुन पुथोकपा अखनब थौरम मणिपुर की अथौब लानमी ताबुंगबा लाइश्रबा लोजरे मथंगी नोमाजिंग नुमित की पुंगफम मसिमक्तदा अतोपा अथौब अमगी वारी पुदुना लाक्चगे थौरम असिगी अइबा थोकचम जोगेंद्रजित थौरम पुथोकपा गिन गांगते लानथोक चखिबा Ngangom Kiran